Voin hi mei ni riat sang ni som ni pakhat inrin ni ania. Mizo official channel thir tu le ngai thatu zong zong te chi bai vek ule. Kan news ron puan te min ngai tlut saka. Chu mai ba ka comment, like le share thlengin. Min support na inlan tir thin ti kan hriatin kan thin lung takin lom thu kan soi mol molani. Tin mizo tong chiar chung cha nga le lamdan dik lo deuh kan nei fo thin ti kan hria. Chunga te chuan lamdan dik min hrila min fin chua tu te hena lom thu kan soi boke. Myanmar chanchin thar puan chun zomila. Ta han le a chevel. Mei ni sari sang ni som ni pakhat khan. Ta han kong puya sipai duty an la oma. Mipui vai va kero an pa ngai ni nan soya. Kong pui lama chena in tlan chia sante anon ho mek zela. Chuti rual chuan kholai nun phung zi om ma se. Ni tin na thoka ei zong ten har sat na an tok mek ni nan soya. Achan po thil mana san chho zel wangani. Nimin pia mei ni nga sang ni som ni pakhat zan lai vel khan. Ta han atanga chim lam mel khat vela hla om. Miu hla khua in hi chu bom le silai manga bay ani. Ta han Wesley Hospital pandam lawan thanhem le a. Agape le clinic dang po alun le bok. Mipui vak vel po kalemiyaw angin alapa ngay ani. Kalemiyawa kongzo chunzom zel. Nimin may ni sari tu khan sipay sorkar dulo nalantir nan mun liya kongzo le aniya. Buhay na chua thu hriyat anilaw. Mandalay kapuya Buddhist pui thiam Insum khompol ten sipay sorkar dulo nan lantir. Mandalaya Buddhist pui thiam Insum khompol te chuan. Sipay sorkar an dulo zia le an do zia entir nan cholovin kong an lazo chunzom renga. May ni sari sang ni som ni pakhat po khan. National Unity Government an support zia lantir pa in. Democracy an du zia an au chua puyani. Mandalaya vekhian Buddhist pui thiam te baka Myanmar Student Union te chuan. Sipay sorkar an dulo zia le. Sipay thunay na nuaya college an kaldon lo zia entir nan kong an zo ve bok ani. Sui kuwa kalmek sipay ho chuan na long chuan. Ka anto ka sipay tam takin an nun nan chan. Kachin State ba moram chunga in ka na vanga. Alubum tlang kable tura. Barma sipay te tranpui tura. Sui ku district. Yowa di tuipuya rong kalmek. Sipay long te chu. KIA ten may niruk zandariat vel khan an lo ka pa. Sipay ho chuan na long chu ka pilin. Longa chuang sipay somthum vel chuan nun na an chan ani. Myanmar tan Amerika a master zirna kong hon ani. Myanmar ram tan Amerika rama United Agency for International Development. Usai tranpui na in. Lincoln Scholarship Programa. Master degree kumni chunga zir thaidona. Heng zir tur hian. Myanmar rama University a degree lato. Kum somli nuelam tan dil thay ani. Ti tim thalai chuan mei ni sari zing lam khan an khopui bial chung kot ma a ti tim North Chin State Mipui te sipay nan hren mek te chu arang thayang pera chua turin ngen na an the lu tani sipay te hian hun rei to taka tangin an lo hren to CDM Chain Dun Ken le ti tim huna sipay sarkar dulo na kong zoa tel then khatte chu tun thlengin an la chua dulo ni nan soi National Union Government NUG chuan CDM staff te hlo an pek sakdon National Union Government NUG chuan CDM awanga na chane mo thok thailo te chu ram danga tanga poisa pai punglo turin an tia an hlo chu National Unity Government in a pek sak tur thuan soi NUG te chuan sipai ne na in kai hnoi thil ram dang investment atanga poisa an lak lu thin te chu ti to pantum ti in NUG project Finance and Foreign Investment Minister U Tin Tun 9 chuan RFA winner ma Monzona achangani Myanmar sipai tele Kani Defense Force KDF te anin kapa sipai lam mi som thi in Mipui lam paruk an thi Kani Township Sagaing Region a cheng khotwal mi te soidanin mei ni rukhan sipai le Kani Mipui te chu anin kap na sale a Sagaing Township a hian Mipui lam hi mi paruk an thia sipai lam po mi som chuang an thi ni nan soi
sipai lam hi zachuang ni nan soya mipui lam hian thei top chuin an dole thu an soi bok mai ni ruka in ka na hi chundar som pakhat vela shantong khobul kani township ni in dar kar thum chung an in ka thu an soya chu mai ba ka chuan tlai lama po in ka na hi a thlen le thu an soi bok mai ni sari jing lama po khan kani township huam chung chan village bula in ka na thlen le thu le khotwal mi te chuan sipai motor hi andang thei hram ni nan soya kani township public defense association in RFA Burmese a hril dan chuan ral thuam thazok ne na tranpui tu ranglama anmamo hle thu a soyani sipai te chuan 9 grade zirlai an ka plum Burma sipai te chuan annun ron chu chunzom zelin mai ni sari jing lamdar nga khan Lelthit village Min Chan township a sipai te chulutin silai an kap chiama vanduai thlak takin mong thet ong phochit 9 grade zirlai chu an kap plumani hetiang thil hi thlengma se veng chung mipui te chuan engtika ma an tlom lo tur thu le anin lungrual sau tur thu an soi chuak ani Arakan army te anon pen chuak veta Burma sipai te zik angui tran Myanmar nam sipai te zinga ral thuam nei tha takle to khir zet mai Arakan army te chu hun rei fe an ngoi vung nuin nimin mai ni sari sang ni som ni pakhat zir top ni khan an man ruate nen an lo pen chuak ni nan soya Burma sipai ho ten he thu an hriat chuan an zi kangui roi ni nan soya achan chu Arakan army te hi China sarkarin a supply that em wangin ral thuam an nei thale a Burma sipai te tan chuan an dawa khir viau ni nan soyani chumi tirinom tur chuan alubum tlanga muthit kon lo tower Burma sipai kem nam sipai te nan lak sak tak chu Burma sipai te hian an ui thlung ngani nge yang tun thlengin he kem hi lak let ngei tumin asiruk lain thok suak thin ma se nam sipai huaisen te hian an tran mun an so nge to ema wangin jet fighter nen po eng ruai anang thei bik lova tun thlengin nam sipai te hian an la veng him thei zelani heng nam sipai te tran pui tur le mipui te thlawang ho tur hian Arakan army huaisen te chu anon pen chuak veta a itong trai puyang u tin KIA KNU nam sipai le adang te mipui te le ramta na huaisen taka bai mek tu te poin indo na hmuna nunna chan lova nena an chan zel theina na tong trai pui turin Myanmar mipui te chuan min ngenin min so mani nimin mai ni sari zirtom ni khan Karen state Paphon district Thailand le Burma in rina Saruin river bula Burma sipai kem chu KNU le Arakan army te chuan an la nghal pang mai ni in Arakan National Council ANC chuan apuang ani nimin mai ni sari zirtom ni chundar som pakhat vel khan Karen state a Mucho district battalion number 5 form chunga Burma sipai kem chu KNU KNLA Arakan army tangho chuan bein an lak sak boka anral thuam tam tak po an man sak baka then khat chu an ha sak boka Burma sipai te hi Thailand rama tranpui na dilin an tlan chhia tian soya thile hliam lammero an soi lang lo ani heng nam sipai KIA KNU Arakan army te hi an tran hlom thata wan nam sipai ten anon pui thei bok chuan Burma sipai te tan chuan he lai hi lungai tra na ni olal pa ti chu tuilo zeta an sak nge yanga yang heti la hian mala lama chuan niruk chung zet silai ri hriat tur om to lova Burma sipai aircraft lian zog le bom thom po are hle ani ma se mei ninga tang khan Burma sipai ten muthit kon lama KIA te beinan ral thuam chi hrang hrang an thia lut le tran nin an soya KIA te itong trai pui zelang u mei ni sari Karen nam sipai brigade 5 KNU KNDO update Karen nam sipai brigade 5 KNLA KNDO te chuan mei ni ruk zan khan Bank of Thanluin River Thailand le Burma border ami Burma sipai kem pakhat
u thu ta base camp chu an beya he camp hi ama a Burma sipai camp an lak sak tak thola tha camp atanga mel ni vela hla om mani u thu ta camp hi thola tha camp le me kha ta camp inkar che om mania u thu ta camp hi mai ni sari jingdar ko khan KNLA KNDO sipai te kuta om thu hriatani helai Burma sipai u thu ta ke ma hian sipai anom ve nuala thomri le silai puak rian hriat ve le antlan che ngal veka antlan chia san ral thum te chulak sakin u thu ta kem hi an ha sak nu an kal san chauti hriatani Myanmar sipai ten thu nein an pek tak tual chung ro rel tu pakhat kum som ngami chu chemte an taka vi hliamani dan kala thu neina pong lak tu min ong hlaina tho pui te le asangoi zon pui te chuan Mipui kutan tuar chho meka an lam tanga an siam te chu ani telin an din hmuna der thong chho mek ti hriatani englai po in an nun na top thei din hmuna an ding mek ani min ong hlaina thurual pui mi then khat te chu chemte vi hlum man nia a then te chu silaya ka hliam man ni boka an nu pui le fanau te po an thla muang thei lawa an chen da bulmaya bomma puaka Mipui lama tangin vo khan na lam hoi thom hria tur om reng bok ani nimin mai ni ru khan State Administrative Council in mo phurna le thu nei na pek Mandalay Tampa wadi khuwa tual chung thu nei tu pakhat kum som ngami chu chemte a bei ania hliam na tak tuarin damdoi na da lu ani he tual chung thu nei tu hi dora mamo lam turina chuak ti an soya tu ti hriat lo mi panhin chemte ne nan lo khoi ngala hliam motor nuwa bike in an tlan san zui ti an soi Tampa wadi tual chung thu nei tu chanvo changtu u ong mo kum som nga upa hi sipai ten mo phuna an pe ka tangin hun rei po la riel lawa ahliam po ana hle ni in mita mutu te chuan an soi Burma sipai te chu KIA te baiturin nuailama anin sing samuk mupa chunglama traina satakin bom an thlak boka hliam tur po anom mel ni in an soya chanchin chiang tak ala hriat theilo ani mei ni ruk zanda riat vel khan karen ram ban mo bula KIA nam sipai le Burma sipai in ka na Burma sipai somthum ayatlem lo an thi ti an soya chuba ka chuan irawadi lupui chunga indo thona piltel bokti khit media chuan ata langani dongai lovin Myanmar sipai ten camp an chu asan Kayin district Thailand ramri than luin lui kama om min ong laina sipai ho camp u tu ta chu KNU te dongai lovin Burma sipai ho chuan an chu asan ani ti in kain thupuang tu KIC chuan a soi mei ni rukzan khan KNU ten an hual veka wangin Thailand lama an tlan cheveka mai khai tha sipai kem bula anom hria kar le lama chuan an ron let le arin thu KNU hruai tu pakhat chuan a soi Myanmar sipai ten an chu asan tak u tu ta kema nimin jing dar ko vela KNU sipai brigade 5 an vakala Myanmar sipai ten an kalsan bom kor chau an va muani tin The Chin Journal chuan aziakani KIA ten Hriattirna Rorum an chu ata KIA sipai te chuan ram chung in do na kan tran to do ne KIA te chuan ram chung Mipui te hne na Hriattirna an puang chuaka Burma sipai te nen kan in ka hian kan him nan chau kan kap thina ma se tu na chuan Burma sipai te hian ram pakhat kap ang main min ka pa min ka chimi vek an tum to chu wang chuan keini point Burma sipai te hi keimani in ve nan chau ni lovin kan kap chimit to don ani ti in KIA ten an puang Myanmar ram hun tina KIA sipai huai sen te kan tir chuakanga Burma sipai te chu azonin kan zong to ang kan hmu piang te chu nungdamin kan chu alawang kan hmu na hmuna pianga kan ka ve pop tong tin an puang ani nimina po khan Burma sipai ho chuan KIA te omna alubum chu thlona tangin an boma KIA sipai te nun chan le hliam tur te po anom nualani kachin rama omral do mek CNA sipai pakhat po
nimin mai ni sari sang ni som ni pakhata Burma sipai thlawna atanga bom thlaka wangin aboral ani anu kharnan KIA te thu soi ngai nom le ril rukhoi em hi ilo chia chuak te ang kumsom ruk chung zet mai sipai ro rel na hnuaya kan oma kan ramin khovel leilung hausakna mal somna tam tak kan donga ma se mipui te chan phak loin ram dang le mitlem te kuta aluta KIA te kan indin chan hi ram mipui ten zalen an hua mi ram danga kan thiam le fin na te kan man ralo nanani KIA te hian ma chuan tur kan nei ve chun chu lalpa awa ram zalen nan chawani ti in day new journal chuan aziak ani ole khati zongkha Myanmar chanchin thar kanom puan theite chu ania Mizo official channel thir tu le ngai thatu zong te in zawaya chunga kan loma COVID-19 shileng me kara trong traya inveng thachunga hun mang turin kan du sakna kan hlana cheu